ovaj novi video. Javljam se iz Garyja, Indijana, na početku Illinoisa. To je u stvari deo Chicaga, tu je sve, tu odatle počinje Chicago. Nalazi se na truck stopu u Garyu, TA, truck stop i Petrol, to je jako velik truck stop, jedan od najvećih u Americi. Boga mi, mogu reći da je danas prilično hladno. Mislim da je noćas čak do nule se spustilo, ili negdje blizu nule. Jutros ja kad sam se probudio, bilo je nešto iznad nule. Baš je hladno. Evo vidite, ja sam prosluče stavio, obučen sam onako poluzimski. Nisam poneo zimsku opremu od kuće, ali boga mi, ako zatreba, morat ću isto brzinu nešto da kupim. Ali imam uglavnom ovo prosluče, imam zimsku jaknu i to je to u stvari. Sad ću malo prošetiti ovdje po truck stopu da vidite, ovo je zaista veliki truck stop, pa eto da vidite šta sve sadržava jedan truck stop. Eto, ljudi se ovdje muvaju okolo, ovdje je prilično sad prazan, ovo je sad negdje oko podne. I sad on počinje negdje oko već 4, pola 5, već počinje da se popunjava onako u punom smislu. Ali uvijek ima kamiona, evo vidite ovdje, ovaj kamion ima, ovo je neki Rus, nešto na ruskom piše. A eto, tako to, svako iz svoje zemlje donosi neke nazive i onda možete vidjeti baš dosta kreativno imena kao kompanija ovdje. Od arapski, ruski, ukrajinski, poljski, naših kompanija. Neko da ime ćerke svoje, neko sina, neko svog kraja, svoje regije odakle je došao i tako. Vidite, ovo mi je radiona, truck service recimo. To ima skoro ovih većih, recimo kao što je Petro i TA, oni imaju baš ovako radione u ovom smislu, vidite, ova ima 6 vrata. Ti tu ulaziš unutra sa kompletnom prikolicom i unutra vršiš ovdje je scale, vidite, imate dve vage. Dve vage imate uporedo. Što je baš malo neobično, znači da je to velik truck stop. Sa druge strane imate ovaj truck stop, vidite, tamo malo ono žučkasto, to je Lowe's, on sam toči gorivo. Taj truck stop je izgorio. Izgorio je prosto i sad mu grade ga novu zgradu. Evo vidite to. Gledajte kako to izgleda, ali baš je poluprazan, ali ogroman. Ovdje na ovom truck stopu ima i čak naš čovjek drži ćevabdžinicu. Ćevape pravi razne druge jela i to. Evo vidite, ovdje se toči gorivo, imate baš mnogo pumpi. Vidite. Gledajte koliko ima ih možda 15-20 trakova odjednom toči. Zaista je prilično velik. Ima jedan najveći, ja mislim, u Americi, on se nalazi u Iowi. On ima čak i muzej trakova. To ću jednom kad bude prolazio u Iowu. Na samom početku kad iz Illinoisa prelaziš u Iowa 80-kom, tu ima jedan najveći truck stop u Americi. On je bukvalno kao grad. To je nevjerovatno veličina. Evo vidite kako to izgleda. Mnogo kamiona, zaista mnogo. Ali dan je samo što snijeg nije pao. Tako liči dan. Evo ovdje je stara mašina izložena. Vidite, ova mašina je služila u nekoj metalnoj obradi. Znači ona je napravljena 1900. godine. Znači
Ova kompanija koja je napravila onu mašinu, ona je počela da radi mašine 1840. godine. Rayson. Znači nešto je radila, neke delove, jel? Vjerovatno u toj nekoj početnoj autoindustriji ili tako nešto. Evo vidite, to je baš najručnije, ono najviše ručno što se može raditi. Vidite, to je vjerovatno rađeno sa nekim pogonom na, nije na struju vjerojatno, možda nešto ručno, jel? Dok ima ovaj zamajac da dobija veću snagu. To je znači te neka mašinska industrija. Inače ima ovako na truck stopovima, nađe se tako neke starine izložene. Ovo je interesantno ovako. Evo ovdje je slika od te industrije gdje je ta mašina radila. Znači to je tu negdje radila neka gvožđarija, jeli? Sa tim je Amerika i počela raditi sa metalnom industrijom. Znači moralo se početi raditi čelične konstrukcije da bi se radile pruge, mostovi i ostalo. Znači prvo je išla ta infrastruktura, a pre infrastrukture mora da ide ta gvožđarija, znači željezare. To je to. Vidite ovaj truck stop, evo vidite gore ta dizelica recimo. To je ovako, zato što je Gary, on je, evo vidite gore, sve to od metalnih ovih dijelova, gore vidite radnike ove industrijske nekadašnje. Jer Gary je, on je početna industrija u Americi. Ta steel industrija, odnosno željezare i to. Pa je to interesantno, jel? Vidite. Kako je to napravljeno, fantastično. Ovo je jedan truck stop recimo, ali vidiš, ljudi mogu da se podsjete na istoriju industrije. Vidite. Ovdje ima svega i svačega, to je za već profesionalno, znači može se kupi hrana, može da se kupi piće, vidite, sve ostalo što treba. Sendviči razni, evo ovdje kobasice recimo, može isto da se uzme, se napravi sebi. To je nešto na brzinu, vidite, evo gotova hrana recimo, može da se uzme i da se pojede, jeli? Ko nema vremena da ide u restoran. Evo imate ovdje razni noževi, da se kupe ko voli noževe, igračke. Znači praktički sve, kao jedna mala robna kuća, jeli? Ali skoro svi truck stopovi su takvi. Evo vidite, ovdje imate razne sendviče već gotove, napravljene, spakovane, samo ga uzmeš, odgriješ i brišeš, radiš dalje svoj posao, jel? Evo vidite, ovdje gotovi spakovani sendviči. Gledajte. Ovdje su ove fontan mašine, znači može se točiti sve moguće gorivo. Evo ima čak i vina ovdje. Malo neobično, nema po truck stopovima alkohola, ali ovdje ima. Vidite, ovo su frižideri, znači kompletni, uzimaš sebi šta hoćeš od pića, ove grickalice, jeli? To oni vole i sad oni ujedno imaju i ove, recimo sad on uzme ovu grickalicu i uzme ovako nešto i on to moči, to je napravio nešto paradajz, luk i tako nešto i onda on to moči za volanom i ide. I zato su oni debeli jako, mnogo su debeli ti vozači, zato što evo upravo je to, vidite, gledajte šta oni jedu, gledajte. On uzme recimo ovo, to je sve napravljeno od testa i krompira, sira i to uglavnom. I onda moče u ovo da bi dobili tu neku, izabere sebi razne, to je nešto malo ljutkasto, ali neki, i onda vidite ovo nešto kao cheese, pizza ili tako nešto i onda to jede i to se jede non stop, to je tako napravljeno da non stop traži. Evo vidite, to ovdje imate malo i garderobe recimo za vozače na truck stopu. Evo možete kupiti ove original, ove Texas pantalone, jeli? Ovo je baš Texas platno, zato to nije Levi Strauss, ali je to sigurno original Texas platno, znači
Evo vidite, imate majice razne, frižider može da se kupi, kuler može se recimo da se ponese, a i piće, svuda su piće izložene, ove Coca-Cola i to. Evo ovo ovdje imate, ovo je recimo indijanski stil, ovo je od tkano, kao od platino, jeli, napravljeno i to oni vole da nose, to je neki indijanski stil. Imate razne, vidite, kape, trenerke, pantalone, evo, kapa, ja volim da nosim ove kape, onako osjećam se baš, tu ima, one su negdje otprilike 10, 11, 12 dolara. Evo, ovo su ženske kape ovdje. Evo vidite, ovo su već zaštitne stvari, ovo su stvari za reflektirajući, znaš, ovo se po noći vidi da nosiš tu jaknu, vidite, ova jakna košta nekih 50 dolara, ja ne znam tačno koliko, evo možda ovdje piše, tako, košta 50 i nešto dolara, evo, evo vidite, ovo su sve te neke, to je za, da bi mogli po noći da se vide, jel? Ima reflektan onaj, ono. Ovo su obične jakne, Caterpillar, jako kvalitetne, vidite, dukserice u stvari. To Caterpillar od one kompanije, ovo vidite, ova jakna je fina. Sad ne znam koliko ona košta, 59 dolara, evo, vidite. Evo, 59 dolara. To je, eto, to je, sad to je jakna jako dobra, baš što razmišljam da je kupim sebi. Jako je dobra, originalna od Caterpillara, vidite. To je, cena prilično dobra. Sad imate ovdje, ima rukavice, ima gaće, ima majice ove što idu do tela, zaštitne rukavice, ima svašta nešto. Sve što je potrebno, evo kišobrani recimo, štapovi, za ko želi da ide, jeli, treba mu štap. Interesantna stvar da ima puno invalida vozača, imaš vozača koji ovdje nemaju jednu nogu a voze, i to mu je dozvoljeno. Imaju šta ja znam, ta neka posebne te dozvole. Ovdje su ćebad, recimo, čarape, vidite čarape, ovo su vojne čarape od američke vojske, jeli, kao maskirne, jako su tople. Ja imam dosta toga kod kuće, jedino sad je malo zahladilo, ja nisam poneo, možda ću uzeti jedne da imam ako zahladni, jer ne mislim da se vraćam kući do sljedećih 10 dana, jel, a nisam poneo. Imate ovdje isto interesantna stvar, ovo za spavanje, jel, to je za putovanje i tako. To vozačima nije toliko potrebno, ali ovo su prsluci razni, ko kakvi želi. Kapa recimo isto reflektirajuća, brisači recimo za kamione, ulja razna, ko hoće da dospe ulje i tako nešto. Znači, sad je ovo department ovdje malo za higijenu, recimo, šta ja znam. Tu je zastupljeno oko papiri razni, razne kemikalije. Ovdje ti je za mobilne telefone, vidite. Za mobilne telefone ima sve živo, imaju znači za punjače, za ovo sve što je potrebno, slušalice, onda ove nosači, to je uglavnom, vidite, razno, baš je zastupljeno dosta, gledajte, sve za mobilne telefone, jer prosto ovdje je pravilo, evo ti naočale imaju, recimo za vid, možete da uzmete naočale, recimo, vidite, uzmete sve +1, +2, koji hoćete, ima razne gotovo napravljene naočale. Znači, ako ti zatreba. Onda ovdje je department za sunčane naočale, vidite ovdje ovaj dio, možete uzmeti sunčane naočale, znači da vam koristi. Ovdje su slušalice Bluetooth, slušalice koje mi moramo da obavezno imamo, jer plaćamo kaznu. Mi moramo da budemo ono free hands, kako oni kažu, znači slobodne ruke moraju da nam budu, a moramo da pričamo, znači možeš biznis da radiš, moraš da razgovaraš u vezi svega, jel, da se javljaš i to, i onda imaš na ušima ovakve, ali moraju biti Bluetooth, ne smiju nam biti dva uha zatvorena, mora jedno uho da bude slobodno, a jedno da bude zatvoreno. Znači ovakva slušalica ne može da bude, vozač ne smije da je nosi. Ovakvu slušalicu može
da nosi vozač, jer ima sa jedne strane na ovo mu je začepljeno, znači sluša, a s druge strane mu je slobodno uho da može da sluša druge zvukove. Ovo vam je za radio stanice, recimo imaju sve nosači, antene i ostalo, a ovo su radio stanice, sad može ko da bira koju kakvu želi, po jačini i to. Još uvijek ova starija generacija voli te radio stanice. Ovo je ovdje neki mali dijelovi za merenje guma, recimo instrumenti za ovo su ovdje vučne stvari za vuču i za utezanje tereta. To su za ove flatbedove, znači razna pomagala, jel? To je tu. E sad ovdje je alat. Ovdje je alat, imate te priručne neke alate kom treba nešto da se na brzinu kupi klešta ili nešto ono. A ovdje su sijalice razne, standardne za kamione. Ako ti sijalica pregori, strčiš na truck stop, $8-9, promijeniš sam i to je to. Sve moguće sijalice imaju za sve standarde kamiona. Znači, ovo antene već sam pokazao. E sad dolazimo do, evo ovo je ovdje već zaključano. To su vrednije stvari. Znači ove slušalice imate razne. Evo imate gramofon za kupiti. $199, znači ti gramofoni koji su nekad slušali. Čak i to ima da se kupi ovdje. Ovo su nosači za tablete, za telefone. Ovo je nosač recimo za tablet, jer mi pretežno sad preko tableta vozimo. Ovo su vam razni GPS-ovi. Imaju Garmin, to je njemačka proizvodnja, jeli? On je valjda ima to njihovu licencu. On su negdje od 290 vidite do $699, zavisi kolika je dimenzija. A inače programe imaju manje više iste, ti Garminovi. Garminovi nisu loši. Ja sam nekad imao Garmin, sad imam ovaj McCraney, to je ovaj gore, isto. Vidiš, kreću se cijene od 390 do $500-600. To su baš za kamione. I gore imate iznad kamere koje možete staviti ih na šoferšajbu, jeli, gore, naprijed. I ona snima tvoj put, snima u stvari kako ti voziš, jeli, naprijed. I to je jako dobra stvar, to ti nekad može spasiti robi. Evo, kao i svuda po Americi, gdje god prođeš, uvijek ćeš naići na neku našu radnju, tako i ovdje na ovom truck stopu. Evo vidite, čovjek drži Balkan Grill restoran, family run business since 2001. godine. Ovo vam je, ćevapi imaju sigurno i ostala jela. Evo ja idem sada, to je napravljeno od trailera i eto tako. To je bilo malo šetnje po truck stopu i malo sam vam objasnio otprilike da vam pokažem kako to izgleda. Je jedan od većih truck stopova. Bio sam ovamo dole u Balkan Grill, znači to je ova ćevapčinica, jele? Tu sam pojeo ćevape i to sam vam nešto pokazao. To je na samom truck stopu. Za ove u Americi koji ne znaju, kad idete u Gary uđete, imate tu veliki Petro na 80-ki i Lowe's sa jedne strane koji je izgorio, ali može da se parkira. I imate tu ćevapđenicu, nisu loši ćevapi. Ima još nekakve, ima i supe, ima i neka kuvana jela i tako, nisam baš gledao šta sve ima, ali ima jedan velik onako meni. To je mala ćevapđenica napravljena u jednom traileru. Naprimjer od rifera, preuređen unutra prostor i malo, ima par stolića, vidite na videu, i nije loše. Ali
malo se posjetiš na svoje jela i baš se radi u našem stilu. Htio sam da vam dam nekoliko informacija. Ovi ljudi koji žele da dođu iz Srbije, koji ne idu ovako putem nekih radnih viza, možete da aplicirate, sad je vrijeme apliciranja za green karton. Nemojte uzmati advokate za to, nego idite na web sajtove i aplicirajte sami onu lutriju, zelena karta. I to vam je za džabe. Vidite tamo šta vam sve treba i aplicirajte, to vam nije loše. Pa ima ljudi koji dobiju to i dođu ovdje. Tako da, a ništa vas ne košta, zašto ne? To je jedna dobra stvar. Druga jedna lošija stvar što se dešava ovdje u Americi, government, odnosno vlada je dozvolila kanadskim kamionima i meksičkim kamionima da, odnosno građanima tima Kanade i biznismena, koji vode ovaj biznis, da otvaraju kompanije po Americi, što nikako nije dobro za naš taj unutrašnji sistem. Kanada je dosta bednija od Amerike, ovako i siromašnije živi i jeftinije voze. Oni voze po $2, oni su mnogo konkurentni nama u Americi. Jer njima su jeftiniji troškovi, to oni žive gore više jeftinije i to. I inače u Kanadi taj biznis drže uglavnom te turbandžije, ja ih zovem, to su svi Indijci, Siki. Oni su kao buba švabe. Mogu da za džabe, za male pare mogu da rade i vrlo jeftino žive. Živi čitavi bataljon njih živi u jednoj kući. I gdje se oni uvale, tu njih je teško rastirati odatle. Kao buba švabe su. A Meksikanci da i ne pričaš. To je vrlo loša politika američka koja će s nama obiti debelo o glavi u Americi. To nam se obilo za vrijeme Clintona kad je dozvolio da se američke firme sele u Kinu. Kina je bila do tada beda, bila je gladna. I sad mi vičemo, ne vičem ja, viču ljudi koji ne poznaju uopšte ko je Amerika, ko je Kina, koji uopšte samo lupetaju, sjede negdje pred trgovinom, piju pivo i lupetaju u svjetsku politiku. Međutim, šta se ovdje desilo? Ovdje su poslovi odselili, kad sam ja došao 99. godine, počeli da sele u Kinu. Kompletna američka industrija je odselila u Kinu da bi oni snizili cijenu rada u Americi. I na taj način su uništili američku ekonomiju. Vidiš, to isto rade sada sa kamionima. Mi smo počeli fino da radimo i da imamo pristojne pare i da održavamo dobro kamione i da imamo dobar vozni park i sve to, i to se njima nije sviđalo. I oni su sad dozvolili Meksiko, on vozi po $1,50. On će voziti po $1,50. Ovi gore Kanađani $2 maksimalno. I nama, evo, već su srušili cijene, srušit će još više. I oni će nama uzeti, Kanada i Meksiko će nama uzeti oko 30% posla. A da podsjetim ljude, George Bush drugi, on kad je bio, on je to isto napravio. I to se pokazalo jako loše, bile su velike pobune u to i uništio je bio trucking biznis. I onda je vratio nazad, zabranio je, došao je Obama, on je zabranio skroz da kanadski kamioni i meksički ne mogu da voze po Americi. Samo može da uzme turu u Kanadi, da je doveze do Amerike, i iz Amerike da uzme turu da je vrati u Kanadu, ali ne da otvaraju firme i da vrše intersaobraćaj, da vrše unutra. Nisu mogli da to rade. Sad će moći otvarati firme i uzmeti nama poslove. Nama, mislim, ja ću imati posla, ali uzmet će ljudima 30% biznisa i to nije dobro. To nije dobro. To neće se dobro odraziti, jer onda će to biti veliki poremećaj na tržištu. Zašto oni to rade? Oni misle da će oni to da rade ograničeno. Oni hoće da snize cijenu, da naprave reda kao malo, da to bude sve jeftinije i to će sve trajati. Oni pretpostavljaju da će litra dizela će biti opet $2. To je sigurno. Ona će pasti.
na 2 dolara, kao što je bila. Kad ona padne oko 2 dolara, oni pretpostavljaju da će onda, on će onda zabraniti Kanađanima i Meksikancima da voze po Americi i onda će grunti nama biznis, taj u ruke sav. Tad bi onda krenulo za nas posao. Dok ovo bude ovako, ovdje posla za američke šofere neće biti. Neće biti neki veliki para. Morat ćemo se uklopiti sa tima koji su navikli na male pare. I oni će nama tu da prave pometnju. To će inače biti velika pometnja, jer ovi kad dođu od ozgo, Meksikanci ili pogotovo, ovi u Kanadu ne znaju šta znači točiti gorivo na 2 pumpe. Tu imaš gore 5 Fly J-eva koji vrede, ovo drugo sve, to je gore živa bijeda u Kanadi. Putevi, haos. Kako će se oni snalaziti tuda? To je ljudi koji nikada nisu izvezli u neki veći saobraćaj i to. To će biti pometnja velika, ali kako će to izgledati, neka ali ovi će im lupat kazne, zato što je DOT jednako nadležan američki i kanadski jedan za drugi, tako da plaćat će debele i kazne, to je sigurno. Oni to misle da će oni sniziti inflaciju sa tim i sniziti cijenu rada. Zato upuštaju kanadske te meksičke kamione, odnosno kompanije da otvaraju se ovdje i da voze. Sad oni će ugurati svoje ljude, oni će tu sad se razmiliti ko bubo švabe po Americi i mi ćemo morati biti malo oprezniji kod toga traženja poslova, ali ok, mi imamo svoje brokere i nadam se da ti naši brokeri će zadržati svoje povjerenike. Nije isto, malo se tu i game će se prevariti, jer taj broker nije to sad što će on njemu voziti za 2 dolara, ali on nema povjerenja u njega, on nema rekord, nema ništa. Tako da neće on njemu dati posao za ta 2 dolara što on bude vozio. Ili ovaj Meksikanac za $1,50. Tako da oni će moći raditi s ovim novim brokerima i to, koji se dokazuju. Ali ovi već brokerima starima s kojima mi radimo, ne vjerujem da oni će nešto ulaziti u neke velike biznise sa Kanađanima i Meksikancima. Ali anyway, bit će problema, to je definitivno, to je nešto novo što mogu da vam kažem. Za danas bi to bilo sve. Sutra idemo na istovar, idem u World Show Room za gore u Convention Center u centru Chicaga. To je svjetska izložba automobila sportskih, valjda. Pa vozim ja nešto vozim za tu izložbu i bit ću tu, pa ću da vidim ako bude šta za snimanje, ja ću da snimim, i ako se bude smelo. Pa odatle krećem za North Dakota i onda ćemo napraviti neki video do subote, neki drugi. A ovaj će biti negdje sada i to je to. Hvala vam na gledanju, na razumevanju i zapratite me, like i čujemo se na sljedećem videu i vidimo. Hvala.